Kod nyime yuaruok na jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka omedo kwedo kang' ma piny owacho dwa kawo mar omoduma molosi kod nyinyo mar GMO kendo kelo e pacho ka. Kalonzo wacho ni GMO pok oyudo puoth mowinjore e pacho ka kendo ok owinjore rikni kode. Mano bende e chung' mar Governor ma Kakamega Fernandez Baraza. In the world, would we want to heap more hurt and despair to a population that is already reeling under the weight of drought, compounded by GMO politics, GMO, without any public participation? And here I want to thank the Catholic Church for beginning to show leadership. We're not going to kill our people. Napinga msimamo wa serikali kuu kwa kufanya importation ya mahindi kutoka nchi za ng'ambo, kwa sababu wakulima wetu hapa, ukienda kule subcounty ya Likuyani, Lugari na pia Uasin Gishu, kuna wakulima wengi ambao wamepanda mahindi. Sasa ni lazima serikali kuu iwapatie wale wakulima wetu nafasi ya kuuza mahindi yao katika kile silos, badala ya kufanya ile importation. Ile importation itarudisha uchumi wa wananchi wetu nyuma sana, kwa sababu hiyo ni jambo ambalo sisi kama viongozi tunapinga.